Šta ima novo? Delirium Tremens u bioskopima od 29. avgusta. Novi film čuvenog srpskog reditelja i scenarista Gorana Markovića Delirium Tremens stiže u bioskope širom Srbije i Crne Gore 29. avgusta. Svečana premijera filma biće održana dan ranije u bioskopu Arena Novi Sad, na kojoj će se nakon festove premijere ekipa pokloniti publici i najaviti dugo očekivani bioskopski život ovog filma. U glavnoj ulozi gledat ćemo Tihomira Stanića, koji ređe nagrade na festivalima ove godine za ovo maestralno tumačenje uloge. Kao Dagija, čuvenog glumca, preopterećenog velikim brojem predstava i snimanja koji spas traži u alkoholu. Kada usled Delirium Tremensa završi u bolnici, delit će sobu sa likovima koje tumače fenomenalni Dragan Petrović Pele, Igor Đorđević i Bereda Rešit, koji će publiku kroz niz komičnih situacija nasmejati do suza. Ova tragikomična priča odvešće nas do psihodrame uz pomoć koje će naši likovi pokušati da dopru do skrivenih pokretača svojih sudbina. Film je snimljen u produkciji RTS-a nakon velikog uspeha istoimene pozorišne predstave Beogradskog dramskog pozorišta, po želji doajena našeg glumišta Predraga Ediusa, koji je nažalost dočekao samo početak snimanja. Scenarij za predstavu i film je također napisao Goran Marković, inspirisan upravo Ediusovom sudbinom, a okružen glumcima od svog rođenja, znatiželjen da otkrije šta pokreće one čije je život gluma bez obzira na posljedice koje ta predanost ili čak zavisnost nosi. U filmu osim Tihomira Stanića igraju velikani našeg glumišta Anita Mančić, Gorica Popović, Igor Đorđević, Dragan Petrović Pele, Nada Šargin, Miodrag Miki Krstović, Bereda Rešit, Milica Zarić, Svetozar Cvetković, Maša Dakić, Goran Daničić i Srđan Timarov. Filmski i glumački debi u ulozi Dagijevog sina ovim filmom je doživio mladi glumac Amar Ćorović, koji gradi karijeru u pozorištu. Ekipa filma će sljedeće nedelje pozdraviti publiku u Banja Luci na svečanoj premijeri 5. septembra u bioskopu Cineplex Palace.